Madyambu ya namuntlha eka Ngula Vutivi hi langutisa swihehlo swa nandzu wa ku pfinya laha voko ra nawu ri nga tsandzeka ku tisa vululami. Mina ni la ku vona vanhu lava khomiwa for leswi va nga endla n'wana hambi a ni onhele n'wana ku na mina kota kuma ku wisa. But they didn't even appear in court. Everything that happened here is questionable. Leswi hina tanihi maphorisa hi nga kuma swi nga hi khomangi kahle hikuva n'wana loyi u na malembe ya le hansi ngopfu malembe ya 14. A nga kumeka nkarhi wun'wanyana a tshamisa sweswiya mi kuma a nga ha vi na vanghana a nga ha vi na vuxaka na vanhu va rimbewu lerin'wana. Mi langutise Ngula Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. N'wana wa 14 wa malembe wa le ka mujaji u boheke ku susa khwiri endzhaku ko xanisiwa hi swa masangu hi vahehliwa va xinuna vanharhu. Vahehliwa va khomiwile kambe va ntshunxiwile handle ko tivonakarisa ekhoto. Vandyangu va hehla leswaku nandzu lowu a wu lavisisiwanga ni ku va u nga fambisiwanga kahle. Muteki wa mahungu wa Ngula Vutivi Wisani Makhuvele u langutisa mhangu leyi hi vuenti. Laha hi le Gapane eLimpopo, laha ku nga vikiwa mhangu ya ku pfinyiwa ka n'wana wa kwalomu ka 14 wa malembe eka wun'wani wa miganga. Kambe vavanuna vanharhu lava hehliwaka hi nandzu lowu va humesiwile exitokisini. Manana wa n'wana u sungule ku vona ku cinca emirini wa n'wana leswi nga n'wi hleketelerisa leswaku a nga va a bihe emirini. Ni vone hi mavele lama a ma ri mantima ivi se ni n'wi vutisa a kaneta ni xa pregnant test ni kuma ku ri u na preg se ni n'wi yisa xibedhlele va fika va n'wi chela philisi va ku swilo swo ko swi ta huma kwala kaya ivi swi ta humela kwala kaya. Se kusuka ko mina no tibyela ku a ku na problem ko a nga la ku vulavula ku i swi kuma kwini a no tibyela ku maybe xihoxo i endle na ntanga ya yena. Lexi nga n'wi tsema nhlana hi loko a ya twa mahungu ya leswaku ku na vavanuna vanharhu lava nga xanisa n'wana loyi hi swa masangu. Ku humelela ku n'wana loyi a xanisile bava wun'wana wa kwala kusuhani na bava wun'wana wa le patwini vanharhu va bava lava mara n'wini wa khwiri va riliwa ku sungula ku lava van'wana va ha ku n'wi sungula ku n'wi uvela sweswi hi May. Se ni vi ni teka xiboho xa ku ni ya pfula case ya koho vatini va ta va teke ku ri wa vumbirhi wa vunharhu wa vumune wa mintlhanu va ve va humesiwa. Manana u hlamusela hi laha timhangu leti ti nga humelela kona. Lava la kusuhani va n'wi vitanini va ku a ya vekela mati i va lava ku ri ku a va vitana ku i malume ene wa vona ku i mutsoniwa va na nkarhi na loko ni ri kome a va rhuma se va vona ku a ni kona va n'wi vitana va ku a ya vakela mati u yi a ya vakela mati loko a vuya ematshan'wini ku va ku a ku malume hi le xituruturu va ku ni tlakuleli u ni nghenisela ndzeni ka mukhukhu ivi a tlakula xigubu xin'we a yisa lexi xa vumbirhi i ri le ku ni heta ku veka xa vumbirhi ni ku na huma va ve va ni ba hi mpamu va ni wisela henhla ka mbedo va sungula ku ni hluvula timpahla ivi va ni endla swilo swa masangu va heta va ni byela ku loko no vulavula va ta va ta ni hisela la ndlwini ku a ku na munhu we a wu kona. Se lava van'wanyani bava lava le henhla na vo va hlangana na yena a huma ku relaxeni ka misisi va ku i faneke a famba na vule a ya teka mali ya ntambu leyi a va ni kolota loko a fika a nghena le ndzeni ka yindlu va ku famba a teka mali leyi hi le henhla ka tafula i ri ni fike ni languta ni nga yi voni ni va hula ni ku a ni yi voni va ku yima kwala ni ta ku nyiketa yona hi loko va n'wi byela va n'wi ba va ku we ku sukerisela ni khale ni karhi ni hlangana na patwini ku byela na le phayipini ni ku tana u ta ni vona u nga lavi ku ta u ta ni vona se namuntlha la ndlwini a wu humi loko hi nga tlangi timhaka ta masangu ene mhaka leyi yi helela kwala a ni la ku twa n'wana a yi vulavula. Se na vo lava vambirhi lava makhelwana na lava na lowun'wanyana va humese hi buti luwa wa ku sungula luwa wa ku xavisa le patwini loko a vona ku se maphorisa va fikini a sungula ku vulava a vita na buti un'wana va ri kume hlamusela va mhani lava ku ri me a ni swi tivi lava vulaka ku va xanisa n'wana wa vo hi masangu i mani na mani. Se loyi mi nge i le patwini yena mi vuye mi ya swi kuma njhani ku hi yena? Ni vuye ni ya ni swi kuma hikuva ni byela hi mhani wa la next door a ku ye a nga ri va ri i swi vonini ni yini ni ya ni ya n'wi vulavurisana na yena ri na mhani lava next door va ku a hi fambeni ya rhanga hi twa hi ku a ni i munhu loyi ku ri ku i khale a karhi a hanya jele se ene sweswi a ringeta ku cinca hi vuye hi famba hi fikele ka buti loko hi n'wi vutisa a ku me na yi kana a ni swi tivi sweswi va ni hembela loko ku ri ku n'wi mbona nga ku xiboho xa ku n'wi ya police station xilungwini famba ni police station me a ni swi tivi. Vaehleketeleriwa va vuye va khomiwa kambe lexi nga hlamarisa manana loyi a langutele ku va vona ebokisini ekhoto
kambe u ri sweswo a nga swi vonanga. Ku va nga na ku va nghena court va vula ku ri maybe charge hi nandzu wa so kumbe swin'wana ku lo huma phorisa ri hlaya mavito ya vona ri ku tifamily ta vona a ti ti ya va teka va muka va ya kaya ivi ni vuye ni vuya laha ni fika ni hlamusela va makomiti hi famba na makhanselara hi ya police station hi lava ku twisisa ku endleke yini case leyi va ku case leyi yi withdraw hi prosecutor ku ri wahala ku endla vulavisisi byo karhi se hi vuya ku hela vhiki yi tlhelela futhi a hi byela ku case leyi still va ha ri ku lavisiseni ku ta fikela na loko se ni ze ni kuma sesi wun'wana wa EFF a ni nyika closure ya ku ni fanekele ni involve lava va ti-human rights. Na va khomixini ya timfanelo ta vanhu va ri va hlamarile ngopfu hi ndlela leyi mhangu leyi yi nga fambisiwa ha kona. Normally if the prosecutor want the police to look at certain information, the prosecutor must write in the docket what kind of evidence police must follow up. You don't just take a docket as a prosecutor and send it back without saying a word. In this case, according to the station commander, the docket was sent back without saying anything. So to me, that particular act from the prosecutor, it tells a lot. Maphorisa na vona va kombisa leswaku a va khomekanga kahle hi matirhelo ya xiyenge xa vuchuchisi eka mhangu leyi. Tanihi leswi hinkwavo vanhu lava a va ta ka hina hi vunharhu bya vona, n'wana a nga ha tsundzuki ku ri hi wihi wo hetelela loyi a nga tlela na yena loyi kumbe loyi a nga n'wi pfinya ku ze a tikuma a bihe emirini. So vanhu va le ka NPA va hi vona va nga hlamusela leswaku statement leswi a swi fambelani. Tanihi n'wana loyi a nga na 14 years a fanele kumbe a tsundzuka ku ri munhu loyi a nga n'wi pfinya ro hetelela ku nga va ku ri mani loyi swi nga fikelela leswaku n'wana a biha emirini. Leswi swi nga establishiwa kumbe leswi swo ka swi nga kanisiku i ku ri mhangu ya rape kumbe yo pfinya yi ve kona. I ntiyiso yi ve kona. Ende loko hi languta n'wana loyi i ntsongo lero ku na case ya statutory rape lero ku va statement swi hambanini hi swona swi endlaku ku vanhu valava va humesiwa a jele. Ku ya hi hina tanihi maphorisa statement swa hina a swi tshamisekile, kambe ku ya hi vanhu va NPA hi vona va nga hlamusela ku va vona statement leswi swi nga tshamisekangi hi ku ri vona va tikomba nga a va nga langutisangi ngopfu ka nandzu wa rape, kambe a va lava ku tiva ku ri i mani a nga endla leswaku n'wana a biha emirini. Hi ndlela yin'wana mhangu yo pfinyiwa ka n'wana wa le malembe ya le hansi a hi yona yi nga rhangisiwa mahlweni. Ku ya hi vanhu va NPA a va nga swi tekelangi nhlokweni, vona a va langutise ngopfu ku ri xana i mani a nga endla leswaku n'wana a huma endleleni. Leswi hina tanihi maphorisa hi nga kuma swi nga yi khomangi kahle hikuva n'wana loyi u na malembe ya le hansi ngopfu malembe ya 14 and hinkwavo lava va nga pfinya n'wana loyi va na malembe ya le henhla swinene, tanihiloko ni hlamuserile leswaku vambirhi va na 38 ya malembe. A ku na ku kanakana ku mhangu yo pfinya yi ve kona. Vanhu lava va le handle sweswi vanhu lava va le handle va pfinyile. Tanihi maphorisa hi endlile ku landzelerisa hinkwaswo leswi muchuchisi a nge te wa swi lava, hikwalaho nandzu lowu sweswi wu kote ku tlhela wu tlhelela ndzhaku ku ya ka DPP ku ri va kota ku hi nyika ti-direction ku ri hi tlhela vanhu lava va tikuma va ri ndzeni. Mara swi tshamisekile ka nkarhi wa sweswi ku va ri handle. A yi khomekangi kahle hina tanihi maphorisa hi leswi vachuchisi va nga swi hindzisa swona. Mhangu leyi yi fikini na le tindleveni ta ma-social worker. A yi lavisisiwa yi ya fika emakumu lava nga khoma case, hi ku loko yo lavisisiwa ivi case leya ya dropiwa swi vula ku ti-case to fana leti hi ta tshama hi ri na tona. Vana va ta tshama va kha va xanisiwa va ku n'wana u nyike statement a xi fanangi na xa mhana yena, ivi case leya mi kuma ku a ku hetelele endzhaku ka nkarhi endzhaku ka tin'hweti hi kuma ku a ya ha ri ku fambeni kumbe a ya ha ri ku tirhiweni hi ku statement a swi fanangi. Mara swi kona leswi va nga swi tirhisaka ku kumisisa ku n'wana loyi impela u pfinyiwile. What is shocking is that there's no question with regard to whether the incident had happened or not. We are talking about a minor here who is underage, which is a pure statutory rape. According to the family, the NPA said that there's a contradiction, then we can't prosecute because the mother said this one is the father, the child said this one is the father.
it doesn't, that is totally irrelevant. What need to be proven there is not as to who is the father. The issue here is that those guys slept with the child. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa leswaku kahle i yini lexi nga endla leswaku nandzu lowu wu cukumetiwa wu nga se tengiwa. A hi va ndyangu ntsena va nga hlamarisiwa hikuva nandzu lowu wu helele empfhukeni, ni minhlangano yo yimela timfanelo ta vaaki na yona ya hlamala. Manana loyi u ri wanuna loyi ku nga yena a hleketeleriwaka ku va a xanise n'wana ku kondza a biha emirini, na yena u vuye a khomiwa endzhaku ku kaneta ku ri wa khumbeka. Endzhaku sweswo u ri va ka vona va vuye va ta ku ta kombela ndzivalelo. I khomiwe wa vunharhu, nuna nsati wa yi pfuke a ta laha hi wa vumune, a fika na sesi wa ye va ku hi te kwala hi la ku hi ta kombela rivalelo. Loko ku ri ku n'wana wa hina i endlini swilo leswi nga swi endlaku, na mehe a tshama a karhi a ni byela ku ye i pregise n'wana wa Virginia hala. Se n'wana wa ko a ni nga swi leswaku n'wana lombolola ku nga va ku ri n'wana wa 14 years, a va khome 6,000. Va ku va lava mhaka leyi yi nga fiki a police station, yi nga ngheni case leyi nga appear a court, hi ku loko yo ze appear a court swi ta tika. Loko mina a ni nge swi koti ku ni teka mali, a hi fambeni kwale police station hi vona ku vo va ta swi vonisa ku yini. Se lexi nga ni hlamarisa va humini hala va tekini zanini va tisa la, mara a boxini a va ngenanga, na le court a va ngenanga. Ku lo huma phorisa from court ri fika ri hlaya list hi ri hala handle hinkwini, ri ku lava nga tela vanhu lava a va humi, but tifamily ta vona a ti hitiya va teka le police station va humisiwa va muka. Ene endzhaku ka kola a va ni fonelanga mi va ni byela ku u nga hlamali u vona vanhu va humini kumbe ka ha ri na leswi hi ngeri ku swi lavisiseni. Mehe ni nga endla ti-follow up ta ku ya police station ni lava ku tiva ku endleka yini, ni nga kumi feedback. Ku na swihehlo swa leswaku vavanuna lava va nga va be mati tingwenya ti etlela. Mutswari u ri loko a ringeta ku landzelerisa leswaku hikokwalaho ka yini va hehliwa va tshunxiwile, u ri u byeriwe leswaku xitatimende xa yena na n'wana a swi nga fani. Njhani swi nga fani ku case ku pfule mina n'wana va lo n'wi vutisa ku swa so wa swi tiva na, ene mina loko va n'wi vutisa n'wana loyi a ni ri koho, loko va n'wi vutisa na ku loyi a nga rhangaka ku xavisa timhaka ta masangu i mani, a hlamusela kahle ku i mani. La ka lava van'wana lava la ku suba lava va fike va va khoma kahle, ka lava va vumbirhi loko fika le papa loyi wa CID i vuya teka phone number aka mani wa aka nsati wa bava luya, a huma laha mutini a ya vulavula a ri ka next door, a foni na bava luya hi foni a n'wi byela ku ta na police station. Se leswi ni nga swi twisiseki ku case leyi yi fambafambe njhani, ene ye bava luya a nga foneriwa hi ye a fambaka a vulavula ku ye va humese 6,000 va nyika prosecutor. Swilo leswiwani i swilo leswi a fanele loko swi humelerile hi nkarhi wolowo a swi fikisa maphoriseni ku ri hina hi kota ku vona ku ri munhu yoloyi a nga rhumiwa ku ta a ta endla sweswo u le ku defeateni ka justice to be done. So loko a va swi tivisa hina maphorisa hi nkarhi wolowo, yena murhumiwa a fanele sweswi a nga swi endla a fanele na yena a tikume a tlele xitokisini. Ku ya hi hina hi xiphorisa a swi endleki na loko kumbexani ko va na mavarivari ya ku u xaviwile u nga va na matimba ya ku u humesa vanhu, kumbe ni ngo vulavulela ka nambu wa machuchisi kumbexani ka vona, mara hina tanihi maphorisa hambi ko va ku ri na vukungundzwani bya lebyo a byi fiki la byi nga fikaka leswaku byi ku endla leswaku u va na matimba ku ri va humesiwa a khotsweni. Loko mi va khoma, loko mi va appearing in court, a va langutane na milandzu yini kumbe a mi va charge yini? A hi va charge hi milandzu ya ku pfinya hinkwavo ka vona. Xin'wanyana lexi va nga fanele ku va nga xi rivali kumbe va nga xi tekeli hansi i mhaka ya ku loko va ndyangu lava va yile aka ndyangu luwa n'wana a tshama kona va kombela ku humesa mali ku va lava case liya yi pfariwa, a va lava ku pfariwa case ya yini. So hi swona leswi a hi fanele ku va hi swi tekela nhlokweni loko kha ku tirhiwa hi mhaka leyi. Loko ho langutisa ntsena ka xitatimende ku n'wana u ye a ri yexe, hi tlhela hi teka xitatimende lexiya xi va xitatimende xo tiya, hi ta sungula ku case liya ya hina yi nga fambi kahle, ene a swi fanele swi nga vi hi ndlela yaleyo. Loko social worker kha a tirha hi case u tirha hi case ku tiva ku yi fanele yi fika makumu, n'wana u fanele a kuma justice ka hinkwaswo leswi swi nga humelela. Decision on
na va khomixini ya timfanelo ta vanhu va tiyisisa leswaku hakunene vahehliwa a va kalanga va nghena ebokisini. If you are being arrested the day before and you don't appear in court, and the following day you are being released by the prosecutor not wanting to take the matter, so that at least if there was a brief appearance of this particular, perpetrators, alleged perpetrators, it was going to be far better. But they didn't even appear in court. When I approached the prosecutor, I posed questions and all those things. Then she was mentioning a lot of things, and I said to her, we are really concerned with this approach. I feel that I'm also a lawyer. I don't think that this is the right approach, more especially when there are allegations of corruption, of bribery to the family, implicating you and the family of the perpetrators. And then you send the docket back to the police without saying anything. Everything that happened here is questionable. Hi ku vona ku nga humeleli nchumu hi tlhelo ra nawu hi ku chavela vuhlayiseki va ndyangu va boheke ku rhurhisa n'wana. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka swihehlo swa nandzu wa ku pfinya laha vahehliwa va nga ntshunxiwa handle ko ya ekhoto. Mhangu leyi yi siye n'wana eka xiyimo xo biha. Mutswari u ri u boheke ku n'wi susa a ya tshama kun'wana. A nga safe. A nga swi koti ku huma a jikajika loko a ya shopping, loko a vuya a hlangana na vo warile ene lava ma swi vona ku i kusuhi. Se na ku humela handle a nga swi lavi loko a ri laka i lava ku tshama ndlwini a tipfaleri ntseni ndzi ni teka xiboho xa ku ni n'wi fambisa ku i ta ze a teka ni swilo a ku wa ti dlaya ku last days hi kuma veki tiphilisi laha ku hela ku dlaya. Na ma-social worker va tiyisisa leswaku n'wana a ri ka khombo ro ya mahlweni a xanisiwa loko a nga susiwanga eka ndhawu liya. Loko hi kha hi langutisa hi kumbe ku ka vanhu lava va hlayiwaka ku va endli nselelo wun'wana loyi, un'wana wa vona u tshama kwala kusuhi, ene van'wana va vona i vanhu lava va nga kusuhisuhi swinene na tatana loyi a tshamaka na mhani lavaya. Leswi vulaka ku tindlela tin'wanyana ta ku n'wana a nga tlhela a va ka xiyimo lexiya ti nga kumeka hi ku olova ngopfu. N'wina loko mi n'wi languta i le ka xiyimo xa njhani? Swi le ku n'wi affect-eni swinene, na ku swi tikomba ingaku a nga swi hleketi ku mhaka leyi nkarhi wun'wana yi nga fika emakumu, a nga swi tivi ku yi ta helela kwihi. Se loko a vona vanhu va kha va n'wi pfuna ku kota ku huma na leswiya a swi tumberile, leswiya a nga koti ku vulavula hi swona. So u kota ku pfuleka sweswi a vulavula timhaka to tala leti ti endlaka ku hi kota ku twisisa ku mhaka leyi i khale kha yi endleka, a wo chava ku vulavula. So loko a kha a pfuniwa hi kha hi vona ku tikeriwa loko a ri na kona, hi kota ku vona tanihi ndyangu loko loyi se u lava ku hi n'wi hindzisela ka ti-psychologist va kota ku ya mahlweni na yena. Loko lembe ri hela mi nga kuma swi ya tshikelela swinene na le ka tidyondzo ta yena. So hi lava ku ta ringeta na ku sivela sweswo ku loko a ya tsala na van'wanyana loko lembe ri hela a tsala a tlhela a pasa kahle. Se n'wina ka nkarhi wa sweswi i yini a mi lava ku vona xi humelela? Mina ni lava ku vona vanhu lava khomiwa for leswi va nga endla n'wana hambi va ni vonele n'wana, na mina ta kota ku kuma ku wisa. Na tikeriwa loko ni va vona va ri laha handle n'wana me va ni vonele n'wana va ri vakulu. Sweswi na ku tshama laha ni swi koti, ni fanekele ni siya muti ni fanele ku tshama na mitini because ni nge koti ku tshama laha ni ri wexe. Maphorisa va sola va xiyenge xa vuchuchisi ku va vahehliwa va humesiwile exitokisini. Hina hi pfumela ku ri bona a va fanele va tshike va bohiwa ntseni ka khotso, va hi vitana tanihi maphorisa ku ri hi kombela mi lunghisa xitatimende lexi, hikuva ka milandzu leyi minharhu ko va ka xitatimende xin'we ntsena lexi n'wana na mhani swi nga faneki. Ku ya hi hina vachuchisi a va fanele bolo tshika vanhu lava laha ndzeni va hi nyika masiku ku ri endzhaku ka masiku mambirhi kumbe manharhu hi kombela mi lunghisa xitatimende lexi ku ri hi kota ku teka ku vanhu lavani hi kota ku va vuyisa futhi a court. Xiyenge xa vuchuchisi eLimpopo a xi kumekanga ku angula, kambe va kombise leswaku vulavisisi bya ha ya emahlweni.
hambileswi sweswo swi tikombaka swi nga ri ku endlekeni. To show that the police were willing to deal with the matter, they immediately, after receiving the docket with no instruction, the station commander told me that she requested the IO to take the docket back to the prosecutor and ask the prosecutor, tell us what we should do as the police officer, as the police. Swilo leswiya hi nga swi tekela hansi sweswi hi ku vona hi nga n'wana loyi wa ha ri ntsongo. Loko n'wana loyi a ya kula swi ya ku affecteni ka swilo swo hambanahambana na timhaka ta yena ta vuxaka. A nga kumeka nkarhi wun'wanyana a tshamisa sweswiya mi kuma a nga ha vi na vanghana, a nga ha vi na vuxaka na vanhu va rimbewu lerin'wana hi mhaka ku swilo leswi a swi le kusukeni ka yena. Anyone, even if you are a father, you could feel the pain when a child goes through this and end up being taken away from the village. Not the perpetrator taken to jail, but the victim leaving the family where she was living to another place where she have to start with the new friends, new school, new everything. Who is the victim? Now this is a secondary victimization again. We are not going to rest. We are going to make sure that we push this case because they have the right to access justice. We are there as the Human Rights Commission. That's why I drive personally to that village to meet with the station commander because I didn't understand. How come? Why? Why do we have to do that? And you have a prosecutor sitting there with this allegation of corruption. Munhu n'wana n'wanyana a swi tivi ku loko wo zo u tiva case ya ku xanisiwa ka n'wana u swi tiva ntsena ku na n'wana xanisiwa kumbe ku swi hleketelela vheta u swi tiva na wena n'winyi ku na wena swi fana loko u endli mhangu yo fana na yaliya hi ku hi nawu wa hina wa vana wa la South Africa munhu n'wana n'wana laha tiva ku timhaka ta vana ti hleketelela ku fana ti report ku n'wana loyi a ta kota ku pfuneka so n'wana n'wana loyi a nga va na xiave xa ku tiva mhaka leyi a nga yi report a va dyondzi ku a swi tumbetiwi swilo swo fana leswi a swi reportiwi vana va kota ku pfuneka ku masiku hinkwawo loko hi tshamile vana va le ku pfinyiweni ene va pfinyiwa hi vanhu lava va tivaka va pfinyiwa hi vanhu lava va rhandzaka lava va tshembaka. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile.